Hey, wena MJA member te kanan ko le a tam thiang ber ko kim tak kanong kal te po hilom thu ka sil chewa wena hian professor lobik te kin ham te pidik te ani working chairman education reforms committee ani a education consultant Reverend Dr Kethan Zawa ani han minron telpui boka education reforms committee chungchanga hian press conference kan ko tam lo khop me hei tun thum chu rei takalo ngai to te kan lo sir to atangin tikhan thuthluk na kan nei soifia ngai awma chumi chuan soifia don ani a education reforms committee hian thuthluk na kan nei te education consultant mangin sarkara kan thelut le chutiang chon posui ani thina chuan heta hen moi te pulun moya MERC kan secretary nia Dr Ronghing Moi ani po member ani chuan u J Soram Thanga ani chu kan thevekanga MBSC chairman ania Pisarai MBSC kan secretary ani hian ami kan statement nei tur chungchanga zona omte min chan sakanga soifia ngai te min soifia sakdon ani china ka soyang khan atlang pui de zor hi ka chiar sok chau to dona tum dang anga chip chiar do ti to lovin cha chon zo na te in nei tam theinan te soi hu na hun na tam theinan te pon ni anga tiang chon kan ti chau don ne kan chiar ange ni som pare thla som pakhat sang ni som ni panga school education department in 6 quarterly review meeting anei le ni som ni pathum thakhat sang ni som ni paru kan masalo kan chu 14th Mizoram Education Reforms Committee meeting in Zirnale Zirlai te tana thazok tur thil tam tak angai tu heng annoimi te hi Mizoram Zirnain ma son theina le Zirlai te le nu le pa te tana thazok tura ma lak dan tu kan chop chua te ani kalpui ani dan tu le ma lak chho zel ani dan tura Mizoram mi puiten zo na nei tam em awangin voin ni som hi pasari thakhat sang hi som hi parukhian press conference mangin mi puite hena kan han silfia ani Mizoram school kan ti hian ADC area elementary ahom tel lo ti ero mi selpi donia Mizoram ti khan kan lampu pup zela ADC area son elementary so an mani in rel bolna bigati ani khachu atol lama kan ti donia professor richon lo ti pokhan lo chiar thi thawe class pakhana chuan class 10 le class 12 result bua top 10 le division alang to don lo ti khani class 10 le class 12 exam result bua zero lai ti thazwal te top 10 le zero lai pass te division le letter mudan ti lan ani to don lo wa result bua hian school ming awmanga school ming noya khan an ming le roll number alanga an pass ti en fianga chu song chu ni he kalphung hi CBSE te CISCE le state thenkhatin a local pui mek to tin zirlai te hian an mark pu dan hi website atren an muthei vek tho MBSC tangin an muthei vek to tin merit list te rank certificate te chu MBSC na pethei ni entinan chief ministers award kha school education department in CMA chief minister in sem 3 na top 10 ho tan te MZP MSU te zirlai pol 10 so lampanga siwai le te poniang khatianga zirlai pol 10 na atitra lomanan sem du chuan a list kha an dil thei vek thowa merit kha an dil thei amaro chu official ati chu le khabu ti chu chi chuan ti ani to don lo ni apan hina kan lun hal zelang he tikhan zona hakena zona hun kan han honganga zona theite kan chang done zona te academic calendar thla kan ni don tin tani Mizoram academic calendar kan man mek April atanga March chungchang hi zirna nei ani ba ka inron khom na hun nei ani inron khom na nei ani nu zaw so ka zir ni le in hetiang thutluk na hetiang hian thutluk na siamani class 1 to 10 academic calendar to January to December mga siam ani to dona class 10 exam ero tuna kan nei hun anga hian nei chun zomani ang
he soibel thretotan Manipur hian hetiang hian tunan mang mekani adanga po mang chu nom thoboka anhai kan talang lokani chu class 11 le 12 higher secondary school academic calendar atan April to March man ani chonjomang academic calendar thar hi kumsani somni pasari somni paruk atanga mantran tura ti ania RTE Act in school honnia bituk ane awang le PM Potion Scheme a khoitel don awangin kumni chunga in siam rem man tumani academic calendar kan ti chuak towa amaro chu tuna hian tutlung na kanan siam ta a academic calendar po ngai to that le ngai dona kumina chuan engang pon ti ila madawin kan tran theidon lowa nakuma tanga tran tu ani a nakuma tanga tran tur pon ita selen sim rem ngai a oma RTX noya chuan class 1 to 5 kan is ani talam kal turani ti te da ka zariat lekhan zir turani ti ani khada da ka li angin chorol theatin class 6 atang class 8 kha ni zani somni ain zirtina chuan da ka sangkhat school anom turni ani zirti turani ti ni wangin khami ne na siam re mangai dona chu bang chon voi khata thlak bur theilo maila in simram nan kumni kanin da ane adot le chuan English medium school home language day manani don tin le a zilai tam tak ten in lama an tong man thla ei technical tramania home language ti hi local language ti an mang chelawa home language mani ina an tong manakha home language thla sap tong an man na satlu tuk to wangin Mizoram kan tong hum hal ani theinan English medium school home language day mang tura siat tirna siam ani dona home language hi class period kar la ka chol oma break a heta class la nan chon English te pon manangai mai the achan chu mizo fit kan lo ni lo thea ani sirti nan chuan sap tong te po manangai mai thea andu chuan mizo fit kan ni phe chuan mizo tong pon ti thenga amaro chu a break hi chu compulsory ni aba kan mang the ni zona tha break bi ka hi chuan mani in lama an tong man big takin mizo tong te lai tong te mar te poninga heta mara te poninga kha no pangin an man theinan kan thawin ka ringa Sunday school kalte no pang te po hi ka chik thina kal ko nga po sap tu ina nin perfect ni Sunday school a po sap tong thawin a loin bele a mizo tong chung changa hian mani a mizo habik kema ton theta ni wang ti hang kan soi ni a mani tong hum halani theinan local language home language hum halani theinan tiang hian ti anita English medium school ti ani don ani tin apalina Hindi zirti tu te training mumal tak nei tir ani don ba ka school education department kai soina in thakhata voi khatal Hindi speaking day man ani don tini Mizoram middle le high school ate hian Hindi zirti tu an omna atlang puin Hindi tong kan thiam atlang puin Hindi tong kan thiam lo hle ti chu ai rol ani lo zirlai ten Hindi tong an man thiam zok theinan Hindi zirti tu chu training mumal tak manga ti chakkum ania Hindi zirti atong a ul dem khrelowa Hindi zirti tu Hindi tong mang hlei theilo te phei chu ashana training kal turati ania Mizoram chengten Hindi kan thiam lo em awangin state pona kan kalin harsan na men lo kan tok thina India rama om kan ni wang ai ma in zirlai tele na zong te tan Hindi tong thiam hi atang kai ti kan theta wangin school zong zonga Hindi speaking day mang turin thu chu siam ani dona Hindi tong hi class chol lai ni chinang tho khan break am man tur ani anga spoken Hindi chungchanga lekhabu chuangai chu SCRT na boi puyang kami conversational language kan ti asap tong tak chuan tong dan tur kha ziti to tam takin an thedon lova Hindi teacher nei lem lo te primary application Hindi teacher an nei lova khata an man thei tur khan tong tlan long in biak theina tur kha lekhabu ti chu ani dona chumi tur chuan SCRT te hriat tir an ni to a meeting minute te po a chuak to in ka hria chumi manga a malak tu chu ni dona ni common uniform chun zom ani don lo ti ni le a pangana
sarkar masain common uniform hanga sirna akal pui chu chun zom ani to don lova uniform chungchang chu sikul te puta dan ani to dona common uniform rong mang chun zom du anom poin sikul thu nei na da ani ang common uniform laya kan uniform kha wan than kan lo le tek to sia ti te domani khatam ama dia uniform a let le rem chang lo pal te pom theya kha chon thu nia school tam takin uniform an mani duanga tiam han lekha non dua teacher federation te pon lekha non thelu ta siang chuan chungte chungai to nia MERC chan uniform common uniform hi panchon zom lo ni se ati atin kan siata tan sarkar masaina ti wanga ti lo tangot kan ni lo sarkar masa khan tha ati bera policy ta na man adu wanga tha kan nia ini na policy kan ne tu na kan ti poe sarkar dang lo le tu te pon thla mai thei amaro chu ahun lai that bera kan naya kalpui kan nia ama san lo kalpui a po kha ka vadem ngot lo ni ti kha min siat pui turin kan ngen chuwa kan hanin rona in ron khom na kan ne khan uniform common uniform man chun zom lo hi a tha ti na oma MERC kan nei to chutian chon thutuk na kan siam ani a paruk na school timing chu angai kalpui turani he chu a thuilu tuk lopon a soi theya school tran hun chungchang hingun tanga ngai to ni nuwa lein ron khom na pole mimal tamzokin andu dan angin dar ku chun zom aniang school omna mun azira ti dang lam ngai om chuan dar ku ai tlai lova tran thei tura ti tumania school omna munin azir lo awanga ti tuni awanga tran ma chungchang hi chu SCD review committee meeting ma sabera dio tenen na kan soi ho nuwa chau thu thu na siamaniang kha temin thu siam ben angai sita aizol chu kan zia lama chim lampanga khulum tak om to a sta chuan tran ma te pon ron du thina khata kha chuan dar ko ai hen tlai lo sela ti kha kan du da na ni amaro chu dio te kan ron lenga review committee hi thlale nei tum mania ka le mai hi ni to a thlale chu chuwang chuan thlale nei tum mania dio te kan ko khom thina review meeting po tumruk nei ni to tum sari na nei ani do na chumia chuan kan soi howanga district level a khatia lo ti tu nge tia kha education reforms committee member po meeting a kan kal thina sa chuan a shana thut kher ngai to lovin dio telen soi howin tiang chuan thutlo na siam tum ani a pasari na ziti tu tet nei lo te kum ni chunga tet certificate nei vek turin supreme court in min nor ti ani nikhat thlakwa sang hi som hi panga khan supreme court in thutlo na siama sarkar le aided school a thok zong te chu order chu ani tanga kum ni chunga teacher eligibility test tet certificate nei vek turin aron sia tira he thutlo na po state sarkar bo zoi tura ti ani angin dio te hena lekha po thon ani to a ziti tu service kumnga ai claim nei te chau a huam lawang he thil hi supreme court order ani angin boipui mek ania state dang te point an ngai ven hle maya ataka kalpui ani mind state dang te che dan kan ngai chang photang ti ani tukin zinga kha chanchin bu pakhat chon headline aron hang boka he thila hian keni po kanin ringman lo viau mea amaro chu RTE act kan ti te en khachuan chani som pasaria order te alo chuak to a kumli chungin te tan nei vek tur ani ti te chuan hei in khinna lo oma trust pakhat le Maharashtra sarkar in khinna supreme court in order on siam ta a chtiang chuan kumli chungin te tan nei vek tur ani an nei lo ni chuan retirement an la kangai ti te tin promotion an deal don ani chuan zirti tu po in hemin nuwa hi chuan promotion and deal don ani pontet tan nei to turani service claim te pol ani ma sila tia kha supreme court in aron tia ron no na chu ani ta a lo thei lovin thei hi kan bo zui anga ya ki ni chuan
kan ti do ne zirti tu te nei vek turin kan nor bur do ne kan ti na ni lo Supreme Court atangin tingin bo su report peru ti hi kan don rem china wang report pe ka ngai tu na hian I dio wa te ma la turin engza nge khatiang la nei lo ti in alis siam tu ten kan in suit tira SDO lama te tiang chon information kan la khom chawani a mi tam takin ma la bur le zirti tu te ban rum turangin chen khata an lo soya zirti tu te nge po a chen an lo chi aya mi thila he chuan chi ai na turom lova Supreme Court in order on siama information kan la khom chawani heti hian ti tur heti hian nge ni kan in nor vake po kan lat ti hri lova amaro chu kan riat tu chu Supreme Court order ani chuan India ram puma ni chuan keni pona kan lo zom ve ngai thil a oma ta hian in ron na zau zok te kan la nenga state dang te po kan ngai chang do na state chen kha zirti to association phejon nor te pon tum ruchana ni ti te kan thria a bo ro khilian khop me chuti ngai chang chung chuan fingpur takin kal kan tumani che rum kan tum love tia kha zoram mi puite kan in hriat tir ani hey press statement a hi kanan kat ti dana kha kanan thlak le do chip chiar do kan ti kha chip chiar lo kan thlak le a chip chiar lo ma maim en lo ma maim atluang tukem ka shelo athu te phei kha chu ka tle man chu chul pal te lo oma zona nei tam jok thina kan ti a kha I kanan helaya kan chiar chu kan ti chu ni a le